Nina benkosi, nina bengonyama, nina behwanqa ladla amanye amahwanqa ngoba ladla upiti kwaba semgungundlovu. Ngiyanibingelela bakwethu enhla nasezansi ngethemba nisaphila. Nibingelelwa ngumntungwa, uNkholo ngwakwaKhumalo kwiKholo Khumalo TV, intungwa lasenhla kwasoKhumalo, kwiKholo Khumalo TV ku-YouTube. Ngethemba bonke abesilo basaphila. Ngibaphathele-ke nanku umuthi-ke UNSUKUMBILI. Umuthi-ke ongena kuzo zonke-ke imbiza, kuyo yonke-ke inhlobo-ke yazo. Umuthi-ke owelapha-ke ilonda-ke lona. Umuthi-ke owelapha-ke ilonda, nina beqhawe, ikakhulukazi ey'vakashele-ke emaphashini, esiswini, esibelethweni-ke esomame-ke sabesimame, emathunjini-ke. Umuthi-ke wonqanda-ke lona-ke inkwantshu-ke ezwakala-ke emzimbeni wonke-ke jikelele-ke. Umuthi-ke wonqanda-ke iy'nhlungu-ke zey'mbilapho-ke lona, nina beqhawe. Umuthi-ke uye-ke ungene-ke ikakhulukazi-ke ey'mbizeni-ke zabantu-ke besifazane-ke, iy'mbiza-ke ezomhluma-ke kanjena. Nina beqhawe ezelapha-ke umhluma-ke, nina beqhawe. Liyeke lisebenze-ke kanye-ke nokunye-ke leli khambi leli, mhlawumbe-ke abanye benu balazi-ke kwezinye-ke iy'ndawo, nina beqhawe. Mina-ke ngilazi-ke liwumuthi-ke wey'londa-ke ey'ngaphakathi-ke esiswini. UNSUKUMBILI-ke igama lawo. Ngiyabonga bakwethu, ngiyabonga nina besilo-ke, nina beqhawe, nina bembube baphile-ke abesilo.